plavi? To je dobro pitanje, to sam ja tam istraživao i to sve, to ti je pigment neki od sunca koji se razvio tokom 100 godina. Bilo je prije da su došli Njemci pa radili djecu, pa ovo, ono, svašta je bilo. Ja sam to tam pitao, oni nisu znali, ja sam to suprotno na internetu, na kraju je ispalo neki taj pigment sunca da se ušao i u gen tokom, i uglavnom djeca su plava, kasnije im pocrni. Spomenuo sam već da ima mnogo krokodila na Malaiti i on je sveta životinja. I krokodil se čak nalazi na grbu Solomonskih otoka. To je zbog vjerovanja da samo krokodil može odvesti čovjeka u podzemni svijet mrtvih nakon što umre. Naime, prije je bila tradicija da je sin od mrtvaca taj koji predaje oca ili majku krokodilu, te da onda krokodil rastriga to tijelo i tako odvede u podzemni svijet mrtvih. Rekli su mi da su ti obradi ne postoje, zapravo Britanci su ih zabranili, ali oni na crno to još rade, sprovode te bace krokodilu. Tu su mi upetali kornjače pa smo to večerali u jednom selu, nije mi bilo fino, ali probao sam svašta u životu, pa okej, naravno da se zahvalio. I nevjerojatna je toplina kod tih ljudi, često znaju biti gladni, nisu stalno, mislim, ima pecaju sve to, ali u tim najgorim dijelovima gdje nema ničega, na Malaiti, neka znaju biti, a opet s osmijehom te pozdravljaju. Osjetio sam da imaju kompleks prema bijelom čovjeku, što je onak malo tužno mi bilo, kao došao bijelac, ti sjedni, došao si ti, još sam dobar s misionarima, znači da sam car. Jedi, pa najao sam se, ručio sam ja s ovima. A onda ako ne jedeš, uvrijedio si ih, a ako jedeš, ne znaš što će oni šta ima za jest, tako da to onak malo emotivno sve bilo. I pozdravljaju, nude ti sve svoje, a nemaju ništa zapravo. Tako sam bio na Malaiti 7-8 dana i onda sam opet se otišao na drugi otok, tam bio jedan dan i onda sam se vratio opet u Guadalcanal i tamo i družio se s njima. Onda su mi rekli u jednom zabačenom selu, zapravo tu, Malaiti, kao da idem na misu s njima, kao rekao naravno. I rekao, nema problema, kao gdje je misa, 2 sata hodanja, 3 kroz džunglu. Kako sad, pucam opet. A ja se baš lijepo obukao, kao idem na misu, bijela hlača, majica, torba, idem na misu, Došao svećenik, došao je džipom, iskočio iz džipa, uzeo mačetu, haljinu, vodu, ovo sve, ajmo. 2 svećenika. I oni udaraju i idu i šta sad, ja isto mokar, sad idem za njima i nakon, sat vremena gusta džungla, sat 45 minuta dođeš do raskrčenog područja gdje je napravljeno selo jer je čista rijeka, jer sve imaju uvjete dobre i oni su sebi tamo napravili crkvu koja je napravljena od kokosovih palmi. I tu je isto bilo zaista lijepo i emotivno. Selu živi 50-60 ljudi, svi su došli i osobno se rukovali sa mnom. Onda su mi sve cure od najmlađih do najstarijih otplavali ples dobrodošlice. Onda je svećenik tražio, kao ja sam dobar s misionarima, da sjedim kraj oltara, što ja nisam htio, bilo mi neugodno sad, ali onako, onda nam isto tako spominju iz dalekog svijeta, evropskog nam je došao Bedžan, blagoslovimo ga i tako, i onda na kraju bila je pjesma za mene, gosta, i onda sam ručao sa svima njima, napunili su mi torbe, povrćem, hranom, svega, i tako opet neke pjesme dobrodošlice, ja sam ih tako fotkao, družili se, i onda opet svećenik ja nazad 2 sata, onda u džip i nazad u naše selo, i Jesi bio ministrant, nisi? Klinac? Ne, ti jesi bio. Tamo? Da. Nisam. Bilo je to je bilo baš emotivno, zato što te baš nudete svima, nemaju šta, i onda se gledaju te kao Boga, zašto mene gledaju kao Boga neko. I vratio se opet u to selo, tamo smo se, ostao sam se zadnjih 3 dana, nisam izlazio iz tog misionarskog sela, to mi je u šumi, u džungli, od kućica, onako je družili se, predali me do aerodroma, nazad u Australiju, ostali 3 dana, i onda let, 24 sata i nazad doma. I što se tiče tih Solomonskih otoka i Perua, to bi bilo to. Ako koga šta zanima, slobodno može pitati. Koga šta zanima, slobodno. A o misionarkama ništa. Detaljnije nešto o misionarkama. Ali jesi našao ono malo ravnovažno? Ma jesam, ali nije mi
fotka uspjela, ono, sprženo mi je sunce bilo i sve, tako da... Dojmovi, Molim? dojmovi onda, ako imate sliku da kažete svoje dojmove. Pa nema, mislim imam ja to doma, ali ono sunce, ono, bio sam stvarno sprženo, tako da... mali napredak, iznimno mali, ja imam te fotke male, da imam u knjizi, u knjizi, kako se zove, Potres za staklenim gradom. To je bilo dvije kućice, 3 kućice više, nikakav napredak, pogotovo na toj Malaiti. Oni jednostavno onak žive i dalje kak žive. Dolazi Crveni križ, donese im odjeće, nisu oni više goli. Ja sam u selu, u Guadalcanalu vidio dečka sa Šukerovom majicom. Ovi imaju nekakve... Da, ovi na Malaiti imaju isto nekakve majice, to se donosi 2 put godišnje Crveni križ preko misionara koji ih onda vuku da nisu goli. Oni mogu biti goli, ali jer je tamo uvijek toplo ili kiša, ali evo, došli su do toga da ali jednostavno kuća jedna se sruši, oni naprave isto na istom mjestu na Malaiti, na tim otocima, to je stvarno živiš, jedeš, ideš, misionari im drže mise i malo ih nešto nauči, ako treba šta pisati, govori im nešto o svijetu i tako. Honiara je grad, ima 2-3 internet kafeja, ima škole, ministarstvo svoje, ok, ali ne, ova područja, to je slobodno može neko nešto pitati o ovoj zemlji, o nekoj drugoj zemlji, ili smo sve čuli. Ajde još jedan aplauz. Može, recimo. A šta ti ljudi rade u stvari? Kako Gdje? privređuju, kako žive, od čega Gdje? žive? U Da, Malaiti? Preživljavaju. Da. Znači njih ima, svakom obitelju ima 6-7 djece, treba to nahraniti. Onda otac peca cijeli dan, a mama je cijeli dan s rižom i sa kokosima i to obrađuje. Eventualno rade one školjke, ne znam nešto. Onda putem misionara pošalju na Honijaru da prodaju na tržnici ove lančiće. Onda misionari, ako to, mislim nek radi misionari, onda im oni kupe, ako treba sapu, ne znam nešto tako. Uglavnom nema priređivanja tamo za novac, nego za razmjena i za hranu. Znači, cilj je da sam sit danas i to je to. Ali to je, kažem, novim otocima. Honijari nije, Honijari ima dućana, ima posla, ali ovdje ne. Ja bih pitao, Recite. jesi imao kakvih glazbenih doživljaja, jer taj dio mi fali da je recimo Gaga išao i ja s tobom. Taj dio bi bio sigurno zanimljiviji sad. Ne, ozbiljno pitam, jesi vidio? Ne, da, dobro pitanje, ali nisam, ne znam. U Južnoj Americi jesam, imali su tamo svega je bilo, ali na Salomonima... A mislim, što se tiče glazbe, ne znam, oni su meni otpjeli neku pjesmu, plesove, to je sve bilo kao šta je prvi zvuk bio iz glazbe, pljesak, oni su imali ovakve plesove i onda pjevaju i tako plešu, a sad da je meni neko tamo nešto svirao, stvarno nije, ne mogu vam to reći, ali imaju tu pjesmu uz plaže i dosta se bave tim i crkvenim pjesama, naravno i tako, ali neke instrumente tamo stvarno nisam vidio, ne. Demokracija kao ali bio je građanski rat prije 25 godina o kojem ne vole pričati, potukli su se ovi iz Guadalcanala i Malaite, zato što Malaitu ništa nisu htjeli uložiti, da danas nema struje, onda su ovi iz Malaite pa hoćemo mi napredak, jer Guadalcanal gdje je Honiara, ima struje, 3 internet kafeja, mislim događa se nešto, moving je, a oni baš ne žele ništa uložiti u druge županije, ne. I ovi su poludili na kraju ovi iz Malaite i onda su došli i ubili su, ne znam, u toj nekoj tuči par ove, onda su ovi njemu i onda su na kraju počeo građanski rat da je, naravno nije NATO reagirala je Australija. I Malaita se htjela odvojiti, biti svoja i svega je to bilo, ali korumpirano je to tamo, ja mislim, jako dosta tamo vlada i to uopće, svi im obećavaju cestu neku kroz džunglu, kroz ovo, da, možeš misliti, onda... Ne brzu cestu, da će im napraviti i toplice. Nije valjda gore. Znači njima tamo toplice. Ali neće pričati o tom građanskom ratu uopće, ja sam to htio malo ispitati, bili smo malo nešto s njim, to su mene tek misionari ispričali. Nestrašni, pobijali su se, i australska vojska je došla napraviti reda, i da budu
Bolje i bilo je, australski vojnici su bili godinu dana. A to pod jurisdikcijom Australije. Ne, oni su... Kad dolazi vojska Australije. A na papiru nije, ali ko će njih tamo, ono, budu se pobili do kraja, naravno da će doći... A mislim... Ne, oni su u Commonwealthu i oni su to, zapravo, da, Australija je Commonwealth točno, ali oni strašno poštuju Englesku i Britaniju i Motherland i dalje i to. Uopće nisu da, u Commonwealthu su, da. Mislim da je Harry bio bili pred 10 godina tamo baš, bio je papa 80 i neke tamo i zato su ih Australci došli malo kao primiriti. A stekli su neovisnost 78. kao da su svoja zemlja. Ali nemaju šta ima Britanija koristi od njih, tako da evo, malo zastava, malo ovo nešto i to je to. Ok, hvala vam.